A inače ova situacija sa HGK koja se događa već neko određeno vrijeme je poprilično onako uzdrmala nekakve temelje HGK, iako ja mogu iz osobnog iskustva reći da HGK u Splitu, s obzirom da smo mi u turizmu, je u zadnjih nekoliko godina, možda i 5 godina, stvarno nama pomogao oko nekakvih problema koje smo mi zapravo imali. I stvarno moram pohvaliti splitski HGK što su nam stvarno pomogli u nekim problemima, bilo je vezano uz turističke agencije, uz pustolovni turizam, pogotovo Natašu Bušić, evo stvarno moram reći da je on stvarno hvala, pomogla nam je stvarno oko nekih stvari gdje smo mi imali zatvorena vrata i gdje je nas 20 kucalo svaki dan i nismo zapravo ništa uspjevali napraviti, ali jednostavno ona nam je pomogla, pa bi pozvala te ljude na sjednice i onda bi nekako smo to uspjeli riješiti. Je to sve bilo sporo, ali mi smo svoje nekakve probleme vezane uz turističke agencije uspjeli na kraju riješiti i onda sad zapravo kad čujemo one nekakve stvari na HGK, ok, slažemo se, ima neke stvari koje su nebulozne i neprihvatljive, ali ovaj nekakav dio turističkih agencija u Splitu, oni su na kraju uspjeli neke te stvari nama pomoći. Da, I to se zapravo apsolutno slažemo. To je ono što sam rekla, da niti jedno udruženje, niti jedna udruga ne bi nam mogli omogućiti to što nam HGK omogućava. I tu ja vidim tu prednost zbog čega sam ja ovdje, a ne negdje drugdje angažirana. I isto tako se zahvaljujem Nataši, slažem se apsolutno s tobom sve što si rekla, jer Nataša i nama je od uvijek izlazila u susret, ali meni i Zagreb, ja sam moram i Zagrebu u središnjici isto zahvaliti, nevjerovatni su, šta god mi treba, spajaju me, odmah trude se, odgovaraju mi, međutim nije sve do njih, dakle oni pokušaju me spojiti i onda ja dođem na sastanak i ponekad uspijem, ponekad ne uspijem sa nekakvim našim prijedlozima. Ali da nema HGK i njih u Zagrebu, ja bih vrlo teško došla do sastanka do tih, kažem, važnih i utjecajnih osoba.